Ja sam Murtić Agim, znači bavim se borilačkim sportovima. Imao sam jednu ozljedu, znači imao sam neke frakture i tako, femora. I poslije toga znači imao sam jake bolove u nogi, u donjem dijelu kičme. Čuo sam za Muhameda Omerovića. Sa njim sam prvo kontaktirao preko mobitela. Čuli smo se i onda on kad je dolazio ovdje u Cazin, tada smo se upoznali i dolazio sam na terapije. Znači, ono nešto što nam djeluje nevjerovatno, nemoguće, ja se uvjerio stvarno, meni je puno pomoglo. Znači, terapije su mi puno pomoglo. To je ono neko novo iskustvo. Još moji puno prijatelja koji su sportaši, ja sam ih doveo na terapije i svi su iznenađeni, znači ovi što su imali neke ozljede i ozbiljnije, brže se oporavili i mogu su nastaviti sa treninzima